to favorite team ai mapuane de fame la foi tau lai malo le pakona tapo ai mai se tato le tumi ile nei tu aso basta ile lo fa tulu loa o tato tua o lo fai ai pea o tato folau ine tu aso ta o lo o fa o pea le tuli loa ina ma le taitulina o ngā denga le tato malo mo le kuikuia o Samoa mai le pesi o siama o le Covid-19. E o mai le au ni nei, o loo tu maupea le au whai o i latou ua wha maunia le a fia i wha mai i le 2.1. O le 2.tasi o i latou ua a fia. O pasese sa malanga mai i le waalele i taunuu i le solulu o pai aso i te nei. O le to'alima o i latou, o a tatou tausi soifua, o loo bava aia i latou ua afia i whamai, i to tonu o le nofuanga o loo whanofo e se ai i ngoto tua. E o mai le teimi nei, o loo manuia, ma le aini a unga, e alia i mai i le toa 2.1 o i latou ua afia i le siama, ma o loo whaatino uma vaenga mo le vavaia le leo i latou ia so uma talu o na whainofo sea. O le aso atai au, o le a whaamautu uma mai ai suenga ai latou uma o loo whainofo e sea. E le ngata i pasese, ai whapea fo'i ma le au whainga duenga, na mua au i le taun umai o le valede. O loo talia pea, le whaamauninga mai New Zealand, o a tātou suenga na abe e ilo ai, le tu ainga o le siama o le Covid-19, ua afi ai le 2.1 o tātou tangata. Mai o le ala lea, ua whainga whono ina ai e le kapeneta i le so. Le toe whaawawina o le tāpunia atoa o le atunu, mo le isi 2.5 tula, e afu atu i le tula e ono i le afiafi o le sotofi, 2.7 o Januari, luafe 2.2. Se ia aulia le ono i le afiafi o le aso whareide, 2.4 o Januari, luafe 2.2. E whaawau pea o na te tala mai i le balu i le tae au, se ia o i le lua i le au a tae au, aso tofi 2.7 o Januari, luafe 2.2. Au nanga ma ia inga o le titalaina o nei au nanga, e peo na mua i whae lo atu i le atunu. Ua sila fo i le kapeneta, e toi whaatulanga a tātou la sanga, mo le puipuinga o le atunu mai le ni whamai, alert levels. Ina ia sanga whamautu wa ia inga mo le lanu moli, po o le la sanga lona lua, e whaavae i le tūlanga o le iai o i latou ua afia i le whamai, a o loo malu i tutonu o nofuanga o loo whanofo e se ai. E whapea fo'i i le lanu mumu, po o le la sanga lona tolu, e whaavae lunga o le whamaunia, ua mama i tua le whamai, ma pepesi i le atunu. E au fia ai fo'i le nei whaatulangana. Le sanga whaamaoti o poloa inga e tuina atu mo whaalawe whaafuase. Atoa ai ngā ioinga, whaale soifua malolo inga, ma le puipuinga lau tele o le atunu, e fito i tonu i ai. O le afunga le atunu i isi la sanga o le ana i fuafuanga mo le ana i atu. I le whaiunga o le isi 2.5 tula, ua whaupopo nei mo le tāpunia o le atunu. E whaawau le tūlanga o le whaelo atu, o whaamatalanga i tūlanga ua iai le whaamai, mai le tātou malo, e tauala atu i le komiti o whaalawe whaafuse.
le tunu ue, e ui ua i tonu o le tātou lau whanua le whamai, o le tālasanga le tātou malo. Ia tūmau pēr le tātou whātua. Tātou te mawhaia mea uma, i le whātasi mai o le tātou tua. O puapua ngā, ma le tau o le soifuanga nei, tātou te whenga i pēr, le tae e le liu, le alofa tu noa o le tua i a Samoa. Good evening. Government continues to closely monitor the Covid-19 situation since the emergence of positive cases on Friday last week. This afternoon, the number of confirmed positive COVID-19 cases remains at 26. 21 of these cases are passengers who arrived in Samoa from Australia on Wednesday, 19th January 2022, with 5 cases comprising nurses who are monitoring the 21 positive cases, all in quarantine at Puntuktua Hospital. All of them are well and remain asymptomatic as of this afternoon. Follow-up tests for all of those in quarantine will be conducted tomorrow, and the results should be confirmed by late afternoon tomorrow or early Friday morning. In this regard, Cabinet considered and approved that this afternoon the extension of the nationwide lockdown for another 24 hours, beginning at 6 p.m. tomorrow, Thursday, 27th of January 2022, until 6 p.m. on Friday, 28th January 2022. Conditions will remain, including opening hours for services announced earlier this week from 8 a.m. to 2 p.m. tomorrow, Thursday, 27th of January. This extension will allow the Ministry of Health to finalize test results of all of those in quarantine. We hope to receive the variant determination results from New Zealand over the next few days. We will also revisit the alert levels and their triggers, especially level 2 and level 3, and will announce the next steps of actions to be taken in due time. We thank you for your prayers and support in these difficult times. Good evening and so forth.